Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Office jang Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District haka apkandai truk leber arajar posan. Kalum mi ginong mi khmat jang isnong mapher ki bahap hapo ka senjuk kinong sensasnong par ken banya tiratai sani halo ka jing terwaban bu jika jaga nyut haulum solai badan hagasnong nong hali. Haka jing kram kilat patai kubor di melawai ke jingalang ke Deputy Commissioner jang ke East Khasi Hills ke kong Adam Kurba. Kali itu bah ke jingalang labtha iki officer nagatran urban bat nak office jang ke Meghalaya Pollution Control Board makin let pensyai tik patik haka bede bat ke project banshna yaka jaka nyut hagasnong nong hali bat haka jok por kala pentip ru bakal ai por shibna yaki shnong pher ki bashakta nak project banshna jaka nyut makin selok paramaki chuan pelong pat ke jing pensngau pat ba U President Jong Senjo kinong sensasnong par ken ba super ngai ulong bagi shnong pher ki bidan hapo ke syatri Jong Senjo kimpat syania satya ya kan project Jong Sarkar da ka bakam bagi project ki PNI dagi video kilong da kumwe kat ba on lepen tre kampat kilong da kumwe Shushu ulong ru ba ga Senjo lepen pau hakmat ke jingalang bat ke Deputy Commissioner bat ke Sarkar kediban hap ya soibet da ka sos kularis muthu jingmon khnang ba ga jingshna ya ka jaga nyut kamde bat ban kta ya ka wa ken Kewaju besar umbam umdi yang bebun gishnong ke badan saudang kepar ken. Tanggut bilang ke public meeting hearing hak arterik. Kat pun melapat bet na pollution dengan da siam badang snow ba namar bala adang teng gajing persya di yang habak hot suada ka meeting ya berfat snow. Then dala syang lai phat asmap yaki de syang baka igajing snow jongki ro ka ba kabalong kabaya ha bangin ya pathat shwa namar baki pai ba nam song song ki bakta rani project ik hambuat tingi happen syai ki happen snopo eki den larai menta ba nakaliang ki shnong bangin lech ki shnong ni pen ai kata ka awareness ba ro ki shnong ban pen so tu galing ni dang kami ni ka project ban nang tang si kenduk pat hadin si benai bat bangin la banya perkhat bulan ni pen fix ik public hearing hadin bagi pai ba la so tu ya ka jing mentor jang ni ka project nang ya lang ni kidang kata ka kiwan ha ni meeting ban wan ni yo ik jing syai ti kila syai bat mentai kidang kam ba ban pen syai ba de ki pai ba kum baju lok ni project ba her jang sarkar Kabar sedang nono kam bayar di baik pani cik dan kerja MOU te nagaliang jong kini na urban affairs pula bakal sedang kerja MOU bagi nong sosno ban baik ban long ki ba ki whistleblower ni ki kerja banong ki nong patient mo lada dego akan nono kam nam bagi yo ban ya tain yang kat badang ya project ni hadian habut tu kan ni ka notice jangan ni la sam dah way ni department but ni dong issue yo small ni kami yo ni kami kat kubur de ngatai kata kan dia ka la pendepo kan ni kam lamar ba kumba ni julong ni tadi ke district administration ni tre jan bahabat kisno de ni yo ba kadang jin depo kan dia lam ladang kata kerja bertip ikisno syapa pot ki kita shutip mentah hadin baka notice nama ngisno dan kata kerjing khusai yo kadang genu-genuan makla aka taiga ende kasir bani kong mo kan ya ba public hearing bobo kani gadi ba di haran ni ga bani kong yo ba kadang kerjing put di ni layo ada tarajing ha ba kan ba bangi khot traditional nang ba nila ban suto ya ki kidan ne ang tarajing khot tarajing wit but misyam sisa kadan da tarajing khot na dan kino maki kam yo iga taga notice personally hakishno ganing siwan da khot kubor de ani kanang de aka ka ba so you ha but na taga nila ekran kiro ki kidan da tarajing so puntahi but ni ang okay dingila ang origi shi na bakin ya tai haposno but nakaliang kumang surfit mo di kidan ki niki officer urban affairs ni bakin ni syai but vision board baga urban affairs kini syai kisno ya nam takan ni ka project nam bakin soto ba nakaliang sunga no ba di district office nala ban appeal ya kay district office mo ba nang ni sakmat ba nadadon gano ka kam ka bede ba kidi man tetep ngan ong if had district office ni undang kata ka issue kami na pa pada so po district lajang nala ban dia kata Kam ban penulong kumba labatai
Tede nak tak tahu kabanengkong kabang yuris kalong ba ngimpat syania ke sokar ba wala kala batai bini akan turu ngimpat syania ba ke sokar kan la ban le kum tu kum ba kala batai. Awat habai de berkata ka jengkeli nak kalian jungi kum ka senjuk ha ka jengi keren mene kalau don ka jengi atai ke ba bini bah ba ha ka bakut hingga la sim karai ba ha po jong ka sibnai kan don kata ka jeng ya kan don ka discussion kin form na kalian ka DC office kin sa form ya ka WhatsApp group ya ka bane discuss ya kini jing dan nak kalian jungi ro ngi demand ba habai de bekane shwa ba kan trei ni de ban sim da ka agreement ka basai knang ba kan long singan ya ka menta ba di ka long den kalam ka agreement nginam la ban ya chikmat dengan project kidau kidai ki babun he ki ngidon sibun kidau ka tu kene ka bangila banjer kidau ka bangi persya kene ka long nak kalian jo ka senjuk ka banengkong kalong ba kene ka project site kajing temu banbo ya kene ka landfill kadai hajrong jong kawa umken te hapo kadon kawa umken ka bangi kum kinong song sinong hakini ki khasan lagi sinong te ngi penon kamber bor ya kene kawa hakil yang paro nadu katong do ya bam do khamit labat singi arpus sau kentangi penon kami kene kawa hakasum ka sajru wat haki umbam umdiru te ka banengkong kalong mi persya namar bangi yo iba kadon kajing ma kabala ban afek ya kene ka wa umken kabangim kwa ba kene ko umken ka badon kadur jong kajing itanat kablong kajing kermen jongi na kamta ka menta bat kalawai kan du no kan librong no sisin ka singi kwa ban maintain la ne ban pen bahai kene ko umken knang ba kalong kajing khu yangi kade kata ka banengkong ka ar kalong bang yo i ba kajing le jong ka surkar hakini ki spor ki baladap kalong careless palat haba kabu ya keno ke landfill kamut ba kam syem la pentre kam kat kum gi an ka bakil batai kum la on do mene ka long kalong careless ba bat ka bu jingma yangi ka kot ke khia la kalong haka umbam umdi la kalong haka air pollution kalong ka jing yangi kinong sungsunong sunthau ki badon hasna jong ka landfill lada ngim yakran china do menta tikidon sibun kidau ki bala ban ki bangidon kata ka jing persya ka jing kentobru ya ka bangidon saudong ya kene gawa ni penun kamru ban rep ban riang kum ki kine ki ngidon ki pentha ka ba mo ni rep angto ki ni rep ki johor ki jap telada kamdon kanu ka protection ka babiang ya kene gawa amken klempep ki jabo jaban kentuj bat kai ka ban jia ya kene karep karang kar jongi kai ka ban jia ku umbam umdi ki do do penat ki badan ha kene gawa let's say kan long kaban penduk yang ikum ki ngimpat sania ai sukar kumala krencha na do mene ba hadu menta mene ngila krencha ke meeting ba ngimpat sania ya ke sukar na marka jinge kren jongki dagaktin galong do kumai ki pen i yangi da ki bepal ki pen i yangi da ki video ki paper let's say ki bala wanra lane ki bala sim kupi ne ki wipat ki jela lane la ban long da syabar jong jela jongi ban pen i yangi ban pen shisha bangin le kumne tenai haba pau menta larangi kren ya ke jing sya ba hadu menta mene kampodon kanu kata ka jing kata ka baka sarkar kalale tikna habede bat kaneka project kalong ba ngimpat yo i ba kalong successful kanu ka plan jang sarkar baro ki plan ki project baro ki long fil namar bak sarkar katkum ka baikren katkum ka plan kem syamla penteri kam la dangi pai siki surok lentisen ken ki plan ki long kumto bahaban play ban tray perfectly lagi long kinu ni project tekas kajing plan katkum ki plan ki estimate lamang la estimate la ai ka plan ko biang harapa penteri kam pat samadan kilong turmo la IT pateng hanu pat kajing tre ki kalong torti pela yo i markmat complete da ka tiro la yaki surok ki batwa na ka por ka porte kai ka banjia ya kene ka jungiro kene ka project la da ngimye kren syai menta ngimpat syania aru menta yo Ashwa bak sokar kan penlong ya ashwa bakan lada ja nomor shwa kataro kan don shwa ka discussion lane kan don ka awareness program wa ka bede ka kontak ka jing ya dei ka bajan padang ka office bat ngi kisnong ki badon sodong ya ka wa amken kan don shwa ka jing ya kren te shwa bangan koi shwa kataro kalau don kam shwa ka awareness program ka babiang hadin kata ondong ila syairu nginom pat pediang lada kam don ka agreement namar ngimsenya balese ka jingikut ka tin bat ka kam la ban kam gede ngi don kam ban don ka agreement ka babiang haden bangila smutu sya ya kene kam kumbalong menta ngene tu ipi ha jing sya kene ka nagaleng jong sokar kila mud bet ban pelong ya pulbi gering ha ka atrik tengre nagaleng jungi ngila bu ika biction ngi ong nilong syok hado kata-kata
hak bangim sim lalong aware ke nega public hearing ba penlong arterik tengi khot yang kene meeting la se mentang wan hang ne ha meeting kalong ban discuss ban ai kata ke jing syai be de kane ndai EDC la pen panaba kan donro ke public arterik te halo kane nagaliang jongi la pen pau ke jing bat habakut hi ka government nagaliang jong ka DC bat ki nagatnat orban kila puspunno ekane bat kila keren dak basai bangin pansangeno sautari kanom longshu kane artari kanom longshu kane public hearing te kila puspunno hakiwai pat te ka tarik 4 penbana kin sele in detail syuara ka dinya snutu bat ngi kisnong la batha ro yangi bangin lek ban batai kini kijing batai ke blayo mentah kisnong lada sngodon kamru bakini kitnat rekam jong ka office kentuk naga orban bat naga pollution control board kila banwan ban ya penilam hakisinong kitau gijongi ban ai ketek jing syaik babnya namar ngim la ban pediang lesi pajbaru ban batai mangi kinong elam sinong lesi kandon kajing artatin te ngidon kam ki bakin wan ban ai lang kajing syai na kabenta ka nega project na pajba kin syai